Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpinay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en da sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadag iti pakastaritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, abigatyo amin nga sa nga pada papagayam. Mandi po dito yung Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanan nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi. Papagay may pakishare di program tayo. Please share this program. Di kita nakatune inen, pakishare. Kat padanan nyo pakasalitaan ni Roger nga napauluan matmatayan nga ama. Hindi kalman kat nasingpet kanu nga ama. Ti title na. Iyata kat matmatayan nga ama. Padanan nyo pakasalitaan ni Roger papagayam nga. Hindi ka rin rugyan. Tapno ti kasta kat mamonday no anyat istorya ni Roger. Nga tapakay naigan na ti istorya ti ama. Gabuta ti title na ket matmatayan nga ama. Allah. Sabi ko man makalasat pa lang. Sa gudayan nga rod papagayam ti pakasalitaan. Ni pagayam tayo nga Roger. Ti pakasalitaan nga patulud. Ni pagayam tayo nga Roger nga napauluan iti matmatayan nga ama. Kuna na dito Dear Manong Nemi. May saak nga asawa, may saak nga ama, ken may saak a doktor, Manong Nemi. Doktor nga mangibat pateg iti pamilya. Doktor ang mangibat pateg kadig iti pasyente. Manong Nemi kahit kumit nga iburay iti pakasalita, kas may isa nga doktor, kas may isa nga ama, kas may isa nga tukunatang kapwang tao. Ti doktor Manong Nemi nagsapata, nagkari. Ngawan ti sabali nga ramidek no di mangispal iti asinuman nga pasyente. Siya tararamatek wano araramaten niya po Diyos ti profesyon nga da kanyak Manong Nemi ket maararamat para tanyaman apan nakaited iti nanay nga sanunat ti asinuman nga pasyente. Nga mawan kas iti kangrunaan nga doktor ti suami nga doktor ni Apo Diyos. Taoray no kasano ti kinalaing ti doktor nga mga sikaso ti maysa nga pasyente no talaga nga naitudingen nga dayta nga pasyente manong kat isun ti oras na. Kat oray met no kasano iti kinagrabe ti kasasaad ti maysa pasyente no sampay akayat ni Apo Diyos nga alaen ti pabulod na nga biyag. Agasan na, pagimbagan na, agtultuloy pa lang tibiyag nga ipaay na.
Kada kami nga doktor manong nemi saan lang ang mga reseta no anya ti anggas nga nasken nga i-take kuno tumaren ti maysa nga pasyente. Saan lang ang panuray kadagiti agas manong nemi tapno maimbagan ken pumintas ti salun at ti maysa nga pasyente. No diket amang agas pay mangikalikagum pay iti panagkalma tirik na ken simbeng ti panunod. Taadda pagsasaomi manong nemi nga mangagas. Uray no anyat araramiden mi, uray no kasanot kinasamay ti agas no di pasyente ket saan na nakalikaguman pay ti maagasan. Ngani mangawag kinapod Diyos ket dinapayen nga ammo nga ibaga. Taadda iti pasyente manong nemi akunada, patayan na kong doktor. Adda mangibaga doktor, han akon nga agagasan. Doktor, sa mo nga ipakpakat, ito gusto nga agas. Doktor, na dyan makapatay, ito ipakat mo, kamuta kayat kunti, ginana, kayat kunti matay. Emte ko natin, manong nemi, niapod Diyos, ti makaited, mangted iti biyag, isumit lang, ti mangibabawi, iti dayta nga biyag. Nabintas, manong nemi, saan nga kaputa siyak ko na, no di kayo talaga nagpepeso nga, tinaanayas nga nariksak at alinaay nga pamilya. Tanagkapuak manong nemi ti mabigbig nga pamilya, Doktor Dedilulo, Doktor ni Papa, Doktor Akpay, nurse ni Mama, ken kadwan na kada kami manong nemi nga kakabsat, ken nakiti kaanakak, ket ada doktor, nurse, midwife, ken da dumapay. Irento tadi asawa kani Heidi manong nemi maestra. Kuwain, magusto kami ti maestra. Tadi paborito. Kapasan iti ina. No dak di eskwela. Kadisot may kadwa nga inak. Maestra, no babae. Maestro mat no lalaki. Irento tadi kita talong anak mi manong nemi ni Roger Jr., ni Laila, kastama tayong kini Sophia. Adada pa lang manong iti high school. Manong, pinagdidiretso mi idi manong name. May lang ang tawan, tibaot, dagiti anak mi iti asawa. Nadaan kami ti kabukbukudan nga balay, syempre, adaan katulong. Tanarikat met no, awan ti katulungan mi. At mapanak agjo ti met iti ospital, ti met asawa ket mapan mangisuro, dagiti anak mi ket mapan nagbasa. Adalat tamat babat-bati manong nemi ti balay nga pagtalken mi nga mga nong akwardya ken mga ramid kada kinasken nga maramid. No naka-duty ak manong nemi sa anak lang nga bastag tugaw iti panaka-obisina ti ospital. Tapno orayek na sinumantay nurse uno pa ka doktor nga mangibaga, nga kastukit-kastoy. No di kat sursurek di kiti pasyente. Manong na tamalaksid nga doktora, iti maysa nga government hospital. Mabalindak pa nga kontaken nga ayaban. Uno, umayda mismo dito'y balay, tadabat pa panakabasida klinikak dito'y nukasta nga awan trabaho kung saan naka-duty. Kahit nang sawen, may isa nga public doctor, may isa pa nga private doctor. Iti na minsan manong nemi nga panag-duty. Iba iti may isa nga nurse ket kinunana. Doktor? Linda. Si kaita ni Linda, hangga di? Ni Dr. Met. Apay ka, Dr. Met ko no. Pagkikiram lang orta nakang kun, tanamplot ko. Haanti kahit ko asawen. Si kalatan ka ito masasitik kanyak na da problema. Uno sir to sikat na ka-duty ita. Uno ka po nga tatam. At pa nagkras mo kanya. Alam sa doktor, agang ako damanin. Mukbat nga nasingpit ka nga asawa. Kaya nadungo ka nga ama, doktor. Nga mada problema. Ano problema? Ito yung nursing home. Ano problema ito na nursing home? Ko, doktor,
matmatayan nga pasyente. Sino kadakwada? Di lang kalmante ba ng bisita kadakwada ang kani? Nasangan sak naka-duty. Hanga bisbisitahin no ka? Lagi naka-duty nga doktor. Sikalat bisbisita, doktor. So nga ron nga sikat inasidgak. Isikat naka-duty. Ori nga tanong saan nga sikat naka-duty. Tawagan ka. Tapos na ibagakeng ka. Sige, mabit lang nga ron. Paano doktor? Kaya kita na pasyente ko ng matmatayan. Manong name pinakita kini Linda ti record ti pasyente. Abelino. Siya na. Ano tayo pinilito na, Linda? Asierto. Abelino Asierto, doktor. Kanam ti record na. Kano pa nga datoy? Mabaya doktor. At Daka mo, nadanong ko to din. Ti record na, oh. 7 years in. 7 years in. Abelino. Abelino o Abelardo? Abelardo, doktor. Abel. Di mo makasalita? Kakaasig ang balikas, doktor. Nalapsak teksa ko. Dato lang yung machine di magbibiyak yung kuwana. Siyempre, manipuliti care home. One nursing home. At ito'y, naitarayang kabilit ICU. ICU ko naman. Kahit na kita relatives na. Security record, doktor. May mesalang kabilit ito'y. Ti anak na. Hindakan ti anak na. Juju. Juju Asierto. Ada iti probinsya, doktor. Tinawagam ka din. Tinawagan ko, di naman sungsung-batan. Ring nga ring. No saan man nga ring, unattended. Suratam. Naladaw to ti amin, doktor. Teksam. Itad mo kanya ti cellphone number na. Tapos siya tibang kontakin ko na. Okay? Ano nga talaga ti istorya ito ng pasyente? Ti amok ng istorya na doktor, akit ko. Naisarag dito nga awang pulo siti imay nang bisbisita na keng kwa na. Within 7 years. Dito anak na nga Jujo Asierto, iso iti nangigastos kabayatan ti adda na kabayatan iti to 5 years. Ngayon, dito kadda nga 2 years and sila sana matiningas kaso. Binaybayan ng tiyama na. Parang ganun. Sapo. Ma'am, then mo kanya taka cellphone number na nga Jujo and banyatam asikaswek. Iaramit din tati amin na pumuspusan tapos nagastakit bumayag pa'y. Di pa nagbiyak na dito lupong. Tabarbaring no, mauray na pa'y tanak na. Namun Linda, at dali kita'y pasyente mo no tao ka. Ura kahit na kumantagin na. Ura kahit na kumanti matay. Ngayon saan nga matmatay. Habi mo, doktor. Siya, kasi magkadikan siya ka. Awanan tinamnamam. Hanggang nagbihag. Nga mga angis ka. Nabanugkan. Kahit muntagin na. Di mo kadi kaya tultulang nga ginanakan. Dapat na awan timarik na ako ng sayam. Kahit ko, doktor. Nga madamat di pasyente. Nga mabalinggat. Kahit na palang umangas. Ito yan nga rason, doktor. Kahit na pa makapagpakada. Ito asin naman ang pagpakadaan na. Doktor, mabaling matagpakada ti kararwa. Sa bali nga ti personal. Mabalin siguro nga ti kararwa dito nga lakay. Kat agpaspasyari na sumasarungkar. Kadig iti kahit nga sarungkaran. Agparpariknan. Ngayon saan ko manay dita?
iso nga nagmulagat. Tata. Hello, tata. Siya ti doktor mo. Dr. Roger. Okay kayo magpalang. So na lang ta talaga nga amnurohanin pa nagpitik ti puso yo. Nadamat aparato sa mga supporter kada kayo. Amang mga palang ti pigsa. Kan agtuloy mga supply ti oxygen. Tap na makahangis kayo. Ada ka di bilin nyo? Ada ka di kayat yung maamuan? Ada ka di kayat yung ibaga? Ada ka di kayat yung makita? Doktor, ore kayat na kumatagoni. Banda ni na maunga pentingiwat na. Kadam na kita matano, doktor. Dahil na pa himay mulagat kami yung pinsan. Gudwa lang ta, kalubti matahan at ma-open na. Ngayon umangangis. Ano nga to, doktor, no? Saan tayo na ikan supply to oxygen? Tapos no magsatahan ng tiangis? Tapos no ginanan? Di arig na sikat mga patay kang kuwana. Oh, saan ba to, doktor? Baka kayat nanti aginan na. Kayat nanti siya nga makarig na tirigat. Di ba? At kasi nga pasyente. Masika ko makaspagarigan. Kadadakali ka gumam nga makita. Kaya makasalita. Kaya't mo ka din. Basta latan matay ka. Diyan mo, doktor. Mas asyanak tila nga naman ang name. Tamo gusto kong matmatan. Lakay unay manunay tila nga na iti makitak nga edad na. Nandiyak mariro. Tikas to nga edad. Ada siguro matinag iti apo ko na tituod. Sa dinatayan ti anak na nga ni Jojo. Kadiriya dungan pa yung anak na. Sa dinatayan ti asawa na. Aw malapulos ti may si Marungkar. Nagbaling ka di nga managbaybay ada ito yung ama. Dakas nga asawa. Tapos na may tarod na malata nga saan nga may sarungkaran. Uri kang sanot kinadakas ti may isang ama. Aman tulatan. Malaing ti. O may magbisita kang kuhana. Kanito matay ngay. Asino mang-claim di bangkay na? Baka awan tot mang-claim kat gobyerno datan ti mangitabon kang kuana. Nagbalin detoy manunemi nga tupi kumi iti pamilyak iti agawidak. Wen, kalpasan kami nga nangan o nakalpasan nga nag-dinner kami. Saan ka basta nagsisina manunemi. Hindi kasto nga tiyempo, hindi na pintas, sila pa nakaangay ti meeting mi asang kapamilya. Nagsasango kami nga mangan, kanito malmalpas kami, awan pala ti tumakder, ore malpasen, takas taman nemi, itinted ko nga paglintigan mi. Awan lakit gumangganat, basta tirabi manon nemi. Awan ti tumakder, aging ka di ka malpasan. Taramaten mi manong nemi, deta nga dinner mi, akas meeting mi. Itim tunggal aldaw, o makalawas. Naitasan ko manong nemi, dito yung issue. May panggap, iti kasasaad ni Tata Abel. Kaya yung kasawandan. Ado ka dito kasi yung pasyente? Mamano. Ta siyempre, no, siya ko mati anak. Kata, hamong masikaso nga bukod mo ti inamo no ti amam so kaadaan nga rin kita caregiver no care home ya iti hospital nga pagtatrabaho
Adam ako na nga nursing home. Dagiti intalik dalatahan ka dagiti empleyado iti ospital nga isudan ti mga amo iti pa nakaasikaso ti pasyente. May tudmat aming nga charge aga po ka dagiti anak no pamilyada. Ket adda dagiti sumarsarukan. Mabaling maminsan iti makalawas wenno mamindua iti makabulan nga adda sumarungkar kadakwada. Nagloko man din kita nga anak wenno asawa dad no italagda ka dagiti caregiver dagiti inadaw no amada busy da nga kita damat kwartada hindi italagda langin tanong tali na ti balay da baka saan na yung masikaso ada da nga talaga ti panunod da no may care of iti care home o no sa dinuman nita nga ayan di kita agkabaw man na kita natainganan. Nukas magadigan tatakay ito kini mami. Daddy, iti agkapsuten, agbedridenen. Sinunod mga sikaso ka na kayo. Ni Sophia, sut burdok. Habi ko mo siya. Pwede yun kaya ti mga sikaso ka na kami, kini mami yo. Nagbedridan kami. Da kayo malatnag ko na daddy. Nga damat lugar nga mabaling pakaipanan ti kas kada kayo tapno adad nga maasikaso. Oh, saan ka dingan ta kami malatnag ko na being doktor? Nga dagiti kas natatainganan nga saan nga masango dagiti anak nga sikaswen kabuta busy da trabaho ti pamilyada. Maitalik dan iti care home. Oh, dinataltalgad sa jay, taadda tayo masusweldoan nga awan sa baling aramidan na ti mangkita, kadagiti kakasto ti klase na nga naganak no, digiti kakasto ti klase na nga natatainganan. Irin na si mong batmat ni Laila manong naming at aginteng nga anak ko. Bayan nyo dad, mami, nakastaan mo kas pagarigan di pamasamak to kada kayo. Siya to ni baka mo. Agyang gito sa Jibalay mi, no si sinumat tagbaling nga asawa. Iparamid na kayo ito ti kwarto, na pagyanan nyo, sa sadyay, adan tulad ta caregiver, nga alam mo, no nurse, kung sa sinuman nga masikaso ka na kayo. Tapno ni kasta, adda kayo lata, nga nalisto ka sarong karami, uno kitain mi, uno ta kami, uno siya ka mismo, anak yo, iti mga sister ka na kayo. Manang, kasla na lang, kasla kabalan to. Kayat mong sawain, kayat mong tungata, sukatan ti diaper, kada digusan ti, nga digitay bedridden. No ama, api ko mga jak asikaswan. No mamang ko, api ko jak asikaswan. Alala, narigat tagsaw, ti patapos ako nato yan ako. Ay magyaman kami kini daddy, oh. No kastaman gas pagkarikan, iti panangasikaso yun to kada kami. Noon ta kaming ton. Iti makadanon ti kasta nga edad. Ayun no siyak. No talaga nga awahanin ti handakon nga pakiranudan. Sala kayat kung tagina mo yung pinsan. No awan ti mamulis siya nga marigatan. Anam ako naman eh. Oray niya kayat tayo. Depende no anya tinaka-yurit gagasat tayo. Tadad kita gulpe nga pumusay. Orasan kumapela rumbeng. Adamat di tadi kita rumbeng kuman nga agina na. Dapat tasuling nga umang anges. So nga, ayam no, anya ti kayat mo, pas pagarigan, kaya sundot mapasamak, di ka diso. Ayam, isan to nga tanga sarong karantad. Tiya sinuman nga kabagyan, anak, apo ko, hananto ditanto nga tamabaling nga sarong kaharan ni Tata Abel, ti kunayo nga pasyente nga nakakaasi nga matmatayen, nga may isa nga ama. Manong nemi tinawagak manen tiagnagan ti Jojo. Agring ti cellphone na ngam talaga nga saan nga sumungbat. Nang ibati akiti message manong name ya kinunat. Jojo,
Siyak ni Dr. Roger. Ti kang ron nga mga asikaso. Kanitatang mo. Ni Tata Abel. Matmatayan ni tatang mo. No, Jack Mariro. Baka sanan nga butin bait makalawas. No, interesado ka pala nga magkita, makasalitam, ti amam, umay ka umay. Amumet na sa zino, unongan niya hospital itayan na. Ngayon mawalat na ti mauray kong reply na manong name. Manipod, inted kanyak ni Linda, ti cellphone number, ti anak ni Tatabel. Numampay, manong name sa anak naka-duty no ko ha, pasaray. Rantak ti mapampumasya ti ospital, tapos naklaeng nga sublyanan ni Tatabel nga aday ti ICU manong. Kinasaritak pa yan, nagnipada ka doktor. Kita, medyo katawaan da. Abay, concern ka laon ay amigo. Dito nga pasyente. Di pa'y concern, nagiti anak na. Sikanto kiti nga doktor lain. Tsaka mo, amigo. Yung tunggal kita, tila nga na. Kaslag pagpakaasi. Naroon na nakasta nga kaso. Kasla sa sugan na. Kalkalik ako man na launay nga da kumaw. May saka na kita pasyente. Kung pasyente. May saka na kita membro ti pamilya na. Baka problema ka kanita, baka sakit ka, doktor. Kami ko, nga ti pakapampanunot mo. Kasi nga min tigalad ko manong name. Siyak, ti doktor, nga no, ti pasyente katsangkol at basta irisitahaan, iti agas. Sa ko ibilin, nga masapul nga matungpal, tinireseta no anya nga oras, no mamin ano. So alam nga basta manong name kas diya, taramidek, no diket talaga nga, subaybayak na sinuman na pasyente. Monitorek. Okay. Ken kangrunan ti amin manong name, no anyaman, ti problema na. Personal nga problema, kasasalita. Adama dagiti pasyente manong name nga mga istorya. Tada dagiti pasyente manong name nga magustuhan dalaon nga istorya no anyaman ti adda ti kaon ganda, isalaysay da, ipeksada. Ores anda nga kidawon ti anyaman na pamalakad, maibagada laeng lumag-anin ti riknada. Adama dagiti tao manong name nga umpanan na tadda nga marikrik na ti kaon ganda. Nga di naman lay buray, di naman lay peksa. Nga di kita nakuha na kita narigat nga maakasan. Tati pasyente manong name sa amad lang nga tayo, may reseta nga agas ti kasapulan na. Kasapulan na pa iti pamagbaga, no adaman na dagsan nga rikrik naen na, masapol nga nalagaan, no adaman problema na mangkulkulkul ti panunot na kaduan ng asta nga pasyente manong nga nalakang agsakit, no adda problema na. Makitak manong name at talaga maragregata ng tilakay. No nga tala makapagsao, baka kit iti panunot na kit. Teko na ada nga, agkidawin iti makuna nga mercy killing. Adamat na kitay, mangikal kalikagop, ngawan kan mabalin, kat mauray dano sa sinuan ti kayat ng urayan. Aging kamaron na may nakapanunot at ti pamuspusan. Tap na di kasta, ad-adda nga mapalag-an ti riknana. Wine. Gabuta amok nga saan nga makalasin ti pasyente manon name nagsagana. No mapagsaok isuna. Insaganak manon name pinadas ko akin na sarita ni Linda. Linda? Ay, doktor. Adaramidan na. Dumingig ka. Kasapulang yung saganap ti amin. Ti audio recording. Taore no nakapsut ti timek ti pasyente na lawag nga mangeg. No may record, santo may edit nga mapipigsa. I-record mo. Samuntid ka i-share mo to kanyak. Iti cellphone ko. Mawatam di kahit ko sa akin? Mawatak, doktor. Nyo takas sa tramidek. No kaya dyo, doktor. Ikang kayo pati headphone nyo.
Tapno mangigo na imbag, dito magdi pasyente ko rin arsas lang. Dito kahit ko. Masabon nga naka-record ha? Uwan, doktor, no problem. Kasta nga ron tinaramid ko manong na may pinakatak nga imuna iti pagpapigsa ti pasyente. Tapno at least at na makatulong kang kuhana. Kalpasan na manong na may inigkamak ti may sagatakulap na. Amadlaw ko manong na nga talaga. Nga lumamlamiis, matmatahin ako nada. Pinatas ko, pinasel, manong na may sak nagtimag. Papang, siyak ni Jojo. Nariknak manong name iti panagkuti ti dakulap na. Nag-response. Nariknak manong name iti panagkuti ti ramay na. Sana pinisel ti dakulap ko. Numang panalagaan. At least nag-response. Papang, ni Jojo na ito eh. Kumusta kayo? Pasensya kayo. Nasaan ka nakaumay nga dakos? Amoy yung matin trabaho. Ken kadayot na nagkapuhak. Papang, manong nemi nadlaw ko. Ngay karkarigatan ng iyungap. Ti kalub ti matana. Mapiktibo na kunak tinakam ko manong. Nagpamarangak nga siyak ti Jojo nga anak na. Papang, nakamulagatin. Ngam haplaeng manong nemi ti mulagat na. Gudwa. Ikarkarigatan na manong nemi pagbingyen ti bibig na. Aging ka manong nemi nga mangikot arasaas na. Insinyas ko manong nemi kinilinda medyo ibulyom na. Di aparato nga naikapit manong nemi. Iti barokong na. Tamom tis buko sa sakit. No agkapo iti barokong. No idapel mo na ta lapahayag mo ti barokong tagun-uni. Mangig mo na laing. Diba? Ore arasaas laing. Di dyan tinakadapelan manong nemi di aparato. Amang pick up ti sound ti barokong na. Tapos hindi ka stakit, may record. Amang mangig kumit. Papang, nidyo na ito eh. Jojo. Nakalawlawag manong naming imbalikas na tinagan ko. Papang, Jojo. Agyaman na. Nadimting ka. Nabayakan. Naururay. Diyak kaya't tipumusay. Nasaan ka ang makasarita. Anak. Papang, dumngeg ka. Dumngeg ka, anak ko. Manong nimi kabayatan ngagsasaw ni Tata Abel. Ininot na yad adda ngay mulagat dagiti matana. Na kompleton ti pa nakaimulagat na. Kad nakalawlawag manong nimi dagiti kasla nakasad sa diwa. Nga luwa tumtumrem nga gararubos kadagiti matana. Naibuyog ak manong nimi nga dimngeg. Numampay saan nga siyak ti masagnan ta nagpamarangak laing nga Jojo.
ate, ni Linda manong nemi, ta naka-headphone met, mangmangag na titimat, kandi ka di balikas, ti may samat matayan, nga ma. Pati iso na manong nemi kat na ibuyog, ang nagarubos ti kitiluanan. Ti panagpakpakadan, ti matmatayan nga ma. Ti may sa manong nemi, nga kasangit ko, kat saan man nga da kami, kani Linda, iti pudpudno a pagpakpakadaan. Sa tinungamin ayan, iti pudpudno a chuchu. Abi nga din na ikaso ti cellphone na. Naging gama nung name yan ang passion, ti panagsalita na. Doktor, Linda, natay saman din. Gabutan na lapas matiga nakapagpakada. Ala, doktor. Abay nga nagpamarag ka nga anak na. Katsamat kasi kat anak na. Di mo kadaan mo na lumag-ad tirik na ti pasyente. No may maganan, tiyan yaman nga, nakabunton di barukong na. Urag lang na iboy-buyo ka nagsangit, doktor. Ore siya. Mabit lang. Tawag ka manin ni Jojo. Tipod-pod nung nga Jojo. Nagrig man name kat adan si Mungbat. Oh, yaman pa yapo. Hello. Hello? Jojo. Yes. Dr. Roger dito. Doktor. Pasensya kayo. Abay, saan mo man lang pulos na ikaso ti cellphone mo within 2 days o 3 days? At ang amin sa bali nga, cellphone nga ramatek, doktor. Iso nga saan ko yung kaso data daan. Sabat nga nga, jakban nga inalay yung SIM card nga susarek. No dagat baro nga SIM card ito eh. Malagip ko bakakit no, ada nagtawag, no, ada nagtiti-message, iti daan nga, number ko na, so nga, nalagip ko kinita. Kat, ayaw mo nga ulitan, on the way, konduktor. Mo yung matan, ada yun dito eh. Daw-daot ko nga sa anak ko mga matatailan. Kanawan ko mga nadagsunuring at traffic dita. Kumusta ni tatang ko? Si Bibian ka di palang ti amak, doktor. Si Bibian. Alis to. Barang na makamakama po kay Sona. Mawatak mat ka di manong name ti rason. Tiagnagan di Jojo nga anak ni Tata Abel. Uwan. Samat kami nga nang nangtan, iti ka impormasyon, nuan yaman di kiti nagbaliw keng kuwana. At siguro manon name kat nabit pa nga naramit ti kasijay. No saan na kumanga nang usar ti baro nga pakakuntakan ni Suna, nakuntak kumasa dagos. Nabuan na kumanga dagos, manon name ti kasasaan ti amana, amat matayan nga ama. At ti pa nakopisina k manon name nagring ti cellphone ko ni Linda. Linda, doktor, dako kasama ito, di mapasama kin Data Abel. O dawin di anak na. Siguro nakadanon dito yung syudaditan. Tawagan niyo, doktor. At ay magayong ang galalis to. Dakay ngamin, doktor. Apay sa ito papasulip. Nagpamarang kayo nga Jojo. Kaya muna ka nakasalitan ti anak na. Iso nga, ilugod na, ipalubos na. Talaga kahit na tibatay. Sa kabali, naka-record man. Ngayon dimteng ni Jojo manong name sinapol na kadagos. Napanak pa kadagos pangururahan na kanyak. Doktor, siyak ni Jojo. Umekan. Ito nursing home.
Di mo pa nga maamo no sa tinut pakasara ka mga dagos ti amam. Manipuli din isarek dito eh. Saan ka pa simasarong ka? Baka din isarek sa mo pa nga nakita. Doktor, walo pa lang titawin ko. Isot na o di pa nakakitak ti amak. Nako. 8 years old mo. Okay, doktor. Taabay. Diyan mo tiyan na. Sala na ipakamon kanya kini. Kasapulan na nanti. Panakaisarek ti ospital. Kahit ko kumamit na makita. Ngayon siguro ti panahon doktor iti. Makikawit. Yung pag mga rito na alukay na kaita nga umay. Gabot ita lang may pakamukan niya. Nga matmatayon ti amak. Manong nemi nasiputak ken binuyak ti gagar ti may nga anak nga makakita iti amana iti adon nga panawen nga sana pa nakakita. Imagine tawalo ka no palang tawan na iti. Italamanin makita na. Kenong Jack Mariro. Adang pamilya na rito eh. Baka darakil na kita anak na. Inaunang imsyak. Kahit na ngasawan, baka nagmanukangan. Baka dapay na po ko na. Nga apo ko titood ni Tata Abel. Kas itinaramid ko manong nemi kas tinaramid naman ni Jojo. Inig ka man natin may isang iman nga ore dola nga dakulap manong nemi ti panang pet-pet na. So na lang ti diferensya na kat papang ti awag ko. Ngayon tatang ko na na. Tatang. Tatang siyak ni Jojo. Siyak ni Jojo, tatang. Nasiputan mi, manon nemi, ti panagkuti-kuti, ti bukel, wanong kalub ti mata, ti lakay. Kaya ti panangikar-karigatan na ngagbing dagiti bibing na. Jojo, doktor, arat marik na mga response nila kulap na. Agkuti-kuti, doktor, nga nakapsot. Ano ka di mabaling ipakatan ti pagpapigsana? Talaga nakapsutan. Nabayakan nga kuroray. Manipod nadlaw mi nga talaga nga matmatayan. Tinawagan na kan. Baso ko. Naapay nga sana ka na ko may nga dakos. Tatang bakawarin na kanya mo tinagkurkuran ka na kayo. Kawalan na nang nagtibay kayo kuma. Ano nagiti kahit kumamon ka na kayo, papang. Tatang, nagtibay kayo. Tatang. Naimatangan mi kinilinda manong name iti panangarakop ni Jojo iti amana. Iti nairo. Ngayon di kita miti monitor manong name iti kasasaan na. Kinitanak ni Linda sa nagwingiwing. Ang balik. Narik na ti arakop ti anak na. Kat narik naman ti anak, ti panagtignay ti dakulap na. Panagtignay ti bukel ti matana wano, kalub ti matana ken ti bibig na. Manong nemi, nasaksyan mi no kasano nga nagsatan ti angis ti maysa nga mga kabayatan nga ar-arakupen ti anak. Kanikarkarigatan met ti ama ti mga rakop kumamit ken kuana. Ngimsan na nga naramin. Aging ka namin pinsanan manong. Abi mo sayen. Aging inanan ni Tata Abel. Talagan anong og manong name ni Jojo. Aging ka manong name nginig kamaktak sumbanger nga baga na. Tapno atibay. Kan magplastarik iso na. Tanas kan nga maasikason manong name.
ti bangkay. Doktor, saan niyo ko mapilay paano kanya? Datang ko. Nga magplaster ka. Ay, plaster ka. Kahit mo ka di mangay, timaod nga timay. Kaya ma'am, iso kumot kalikagong ko. Ngam sang kumot na nangag. Mabitlahin. Nakasalitak tiya ma'am. Sakbay nga, nakadanon ka. In record me, mabitlahin nga. Ta i-replay me, kadenggam. Nga naka-headphone ka. Tapno lawag ka mangig mo. Ken mangig mi met. Tag-headphone akmet. Manong nami, na-replay nga ro data, titimag ko ngayon muna. Nga nagpamarangak nga siyak ni Jojo. Nga mangmangig, manong nami ni Jojo. Aging ganit parte na manong nami nga nalawag, amangig ni Jojo ti amin. Jojo, anak, pinapanaw nakman ni nanang mo. Di ka kumakayat nga panawad. Talakapagpatig ka kaniya. Simula mo. Ano kasunod panagkalikagong ko hindi. Nga umay mangilibas ken ka. Tapno ka duha ka kumango madayo. Imawanti kong daway ko. Ibang pangtanak ni nanang mo. Ngiti ka nito, ngagbaligya at ngamangyadayo, ken ka. Ken kwa na. Idarom naktikin namin. Dawang ka na tikarpagakan ka. Awang ka na tikarpagakan ka. Kabatasan nga siyak tipod nung amam. Emore man painasaan nga siyak tipod nung amam. Sigati makaipanagnak, anak. Ngano kasano, ti ba nang dungdungukin ka? Napuutam ka din, nginungtan ka. Napuutam ka din, binaot ka. Nilanang mo, tadadang mangungungit kan mangbabaot kan ka. Amo ka malagip mo, nakasano nga isalakan ka. No kasta nga bautan kan kung ungtan na kaninanang mo. Daore pa hindi amo kung nga saan nga siyak tipod nung amam. Kalpasan nga makisinsin arang. Ti inam, itipod no nga nakaalaan na ken ka. Saan nga balbaliw kan saan nga nagbaliw iti pa nang ipatay ko ken ka anak. Kamuta para kanyak. Kat nagtaot ka kanyak. Siguro sa mga maawatan, nga may lawlawag ko keng katiyan. Ibatpatig ko ni nanang mo. Iso hindi manugot iso na, nga ikasar ko, ingkasar ko. Kat kastawan itaragsak ko, idebagana nga dan anak mi. Sa anak ko nga nagkwenta. Numanon nga bulan, sipod nag-asawa kami. Nga wampay tumabot nga siyam nga bulan kat naipasngay kan. Una siyam nga bulan kat naipasngay kan. Saan ko iti nga kwensyonarano apay. Basta tinasken karin patay ko ti inam akas ti panang ipatay ko kin ka. Dinungtungo ka anak. Arada nga siya ti mga ayuan ken ka. Nga mani po din nagsinublianan, di inam, kentipod nung amam. Mani po di dilipliputan da. Talagal ti ba nagkalay sa amin kiti inam. Saan ka nga sinardayan? Ngayon tuloy nga ipatig, kendinong tungo. Aging ka, na nabasamak.
ti panang patalaw dan kanya. Walagip mo nga din sang pet ni nanang mo na sa baling alalaki iti balay. Kat isun ti kakaidan. Walagip mo. Nasalsalut-sutim kanya kidino apay. Nadak lang arudan. Nangala pala ni nanang mo ti sa baling nga asawa ka naman. Kat kaputa. Awanan ti karber nga kadakwada. Impudnudan ti amin kanyak. Nasaan ka kapudno nga anak? No di ka ti kadandan na itahan kasi sila din anang mo ti pudno nga mam. Hinlaban ko ti kalintig kaslagal nga asawa ti inam. Ngam na puro persada nga nabilbilag da ng papanaw kanya. Amo ka kaya ka kumaiding alaen. Ikarkarigatan ka kumanga ilibas tapno saan tangaksina. Yamawang ka no ti karbeng. Anak, sana kun nga nagayat. Sana kun nga nag-asawa. Kapot na may salayang para kaniyak ti babae ti biyak ko. Ken may salayang ti anak ko. Siksik ka lang. Sana kay madayo. Adag iti birthday mo. Adag idagraduar ka iti elementarya. Adag idagraduar ka iti high school. Adag la iti suli amang bibuya ken ka. Iti kaadamon iti college. Imayak iti syudad. Nagtrabaho. Imbang ko ti amin-amin apanawan ko nagtrabaho. Nga saan lang nga para kaniyak. No digat para ken ka. Kaputi ka adu nga bisyo ti pudno nga amam. Ken kaadamat ten digiti talo a kakabsat mo. Iti ina. Saan na ka kumakabailan nga pagbasahin? Saan na ka apakabailan nga pagbasahin? Ti pudno nga amam ken ti inam. Kinuntakdak ket namuak ng kasapulan dati tulong. Impapaw itak ida tapno adalaing pagadal mo. Wen. Upat nga tawen nga nagadal ka nga siyak kang runaan nga nagkapuhan tinusar mo. No pahad damat ikiskisay da nga para lang ti bisyo ti pudno nga mo. Kit kastawan ay taragsak ko anak. Hindi maamuak ka nagturpos ka. Adak, hindi na kay asawa ka. Ngimjak lang kaya't nagpakita. Abatasag ka ulit na nga awan ti karbeng haken ka. Jojo, iba't patag ka. Kanagyaman hakta si Kati na nga si kaso kanyak ka ng iremedyo. Nga naisarekak dito ay iti kaadan di sakit ko kanya akong kabailantag trabaho. Kanagyaman ang anak sa dimtengkahan na bayagan nga sapsapulan. Kat naragsaka kitan nga matay. Inadawat kong sabay kumatag tultuloy nga naragsak. Kanagtultuloy ti balagi iti binangon mo nga pamilya. Naragsaka kun nga matay. Manong nemi siniputan mi nga duwa kinilinda ti reaction ni Jojo karigita nga nangag na balikas ti amana. Hindi si bibiyag pa ilaeng nasyak tinagpamarang nga Jojo at kinasarsaritan. Kat kasta mo na yun manong nemi di pa nagan-anug-ug na. Nga orela, nakabigpigsan manong nemi di pa nagpukaw na. Nga inulit na inarakop ti amana na mampaytay pala nga nalamiisan nga bangkay suna. Tatang. Gawanakan ka. Gawanakan.
Uray, warak gaya, may tidanam, katsan ka nga makikita. Sika pala ang tinagbalin nga amak, no mapasang sikatibod no nga amak. Agamanak ka, datang. Agamanak. Kung bakit na silpon pa itibiyag mo, tam na makapagsulnit ang kumamit kang ka. Tam na makapagsupapa, kumatigin ang bag mo, tatang ko. Naisusurot kami kanini Linda nga nurse ko, manong name itidayta ang panagan anong ugtimay sa ngana. Kami panawdan ti ama, tam na maasikason manong. Kamayarwarin dito'y, babayan ti manakasikaso ti punaraya. Ano ti palanong? At dumadag itay punaraya, mga balinga dito iti pangiman sayagan ti amam. Tama nito ay madlang may tamo. Iyawid ko sa di probinsya, doktor. Kinagkamarak ka na kayo. Ganuan niya man iti obligasyon ko dito sa ospital. Iti manukatawan ng sanang nagbayad. Nakasagana kang bayad. Awang ka di madlat ng programa at pinansyal, Jojo. Awan. Tanadanak tanabintas ka negosyo. Talo lang na kita anak mi, nga apo ko ni tatang ko. Kahit kong ihawid di bangkay ni tatang ko sa probinsya. Tamno kaya't kung makita, dahil ni apo ko na kaniya. Tawa matan sa bahaling apo ko na no saan nga nagititalungan anak ko. Kasigun kang kuhanawat lang at siyak lang di kakaiso ng anak na. Namapasan nga iso tipod ng ama. Nasaan nga nagasasawa. Nasaan nga pimutot. Nagsangsangayan laon ng ama. Ngumukla ko mga kastoy. Kinalik ang gumagkuma nga inalat idan nami tap nagastagat marik na kumamay tiragsak. Masubabakak kumatikin himpat na. Imora niya patarami damit takat kasta tinay karingan pasamak, Jojo. Doktor, agyaman na ka na kayo. Na isang sangan kayo, doktor. Amok nga may sakin mata na mga kaskanya. Okay, may sak mata ng ama. Sabay ko, doktor, tanda ito pwede kitikas ka na kayo nga saan labas na mga kadigiti pasyente. Amo na pa yung sakit, kadikalikakong. Iti pakaragsakan ti pasyente. Kan kastamat din, pakaragsakan. Ti partido di kita pasyente. Gawa kami kinilinda manong nemi tinang palubos ng ted pambalubos na malubos. Kaya kiti agama manong nemi idi tagbiyahe dan nga ipahanin nga yawid sa di probinsya. Doktor, Jojo, sabi ko mata, saan kaya balbalid cellphone number yun, doktor? Anytime, no the problema. Tumawag ka lang. Kastamat ka na kami na kumustahin na kayo. Doktor, saan na kayo ito malipatan? Oras ka, Jojo. Ang kami ito malipatan. Naiparwam kanyak manong name iti kastoy nga ugali. Tanong ti kakastoy nga pasyente manong name na naruna karagitay. Hanunay nga kaskaso dagiti anak. Masaknan. Wait. Ada damat nga siyak ti masaknan manong name nga mga asikaso. Amang palpalagaan tirik na dikitoy. Kaya mga balbalakad mo't manong name kadagitay concern nga anak man, asawa man, kabagyan man, nga kakasto nga pasyente. Ruwan na nagiti talagang sandan nga makabael. Kadagito nga panawin, dadda pa lang anges da, adda pa lang riknada, makangeg kan makapagsarita da pa lang makarikna. Isu kumati panawin, apan ipakat da, panang ipariknada, kadagito susto nga pamateg, panang asikaso kadakwada, kadagito maud-udi nga aldaw tibiyag da. Tado nga nung naimi, dikita saan nga mga asikaso, karagitoy, tayo kunada man, adaman basol da, uno awan,
tinasken ket ipatigda iti nabatbati pay nga oras iti bihag nga inted ti Dios kadakwada. Manong nemi daytoy nga rod ti pakasaritaan. Pakasaritaan manong nemi nga saan nga ti pamilyak no di ket ti bihag ti maysa nga pasyente akas ken ni Tata Abel ken ti anak na nga ni Jojo. Agyaman ako unay manong nemi no daman pa nakaikarina nga maiburay met daytoy nga pakasaritaan ti maysa nga ma iti daytoy nga programa. Ket sabi ko mama nung nemi tadamat oras ang kabasiklay nga adal liwliwaken pagsarmingan ti bihag kadagiti padak kadimngeg. Adda ko man naadaw da nga pampanutan no kasano iti panangasikaso panangipateg nang nangruna kadagitay maud udin nga paset ti bihag ti maysa nga tao. Tuoy nga rudagyaman nga pagayam mo Roger. Thank you kay ka Roger iting ka pa nagsurat iti detoy nga ingkamat imburay at kunak nga rod mapagayam no sino man dagiti agsurat may kari amin di kito nga pakasalitaan lalakid dita maited may buray kada kami. Thank you man kada kita narway nga nagbuya. Ya kas kini pareng Rogelio Boy Baltonado ni Heaven Matrical. Igraw maten kini Nestor Tejero, may kumpadre Nestor Tejero. Okay? Naragsak nga kay pinagbuya. Salamat iting kay panangi share iti programa tayo. Kan amin-aminan nga nakananos nga nagbuya. Maraming salamat po kada kayo. Yan. Thank you. Kasi syempre, nagbuya. Salamat.